ngento yokukhuphula nje izinto zakho mawumhlala uphila ukwazi ukuthi ungaphelelwa imali ungaphelelwa ukudla ungabi umuntu osokolayo ne izinto zakho nje bathi ngesilungu zibe at average ungabi rich ungabi poor but ukwazi ukuthi uafford affordability yakho ibe at a good rate uyabona so la phambili kwami incotho le ibhuku ne lo muthi lo mangaphane ukuthi uyawazi kahle mawuphuzile lo muthi lo uyasangana uba ngathi uyasangana but ke siyayisuthake ke siuhlanganise nezintelezi umuntu athi mezoganga kwakho sidibanise nodakwa kanjalo naye incotho kanjalo nokunye ke sibe sesiyachela egcekeni mhlambe sibe sesifaka nezikhonkwane ezithile ukuthi sithi phela isihlali lesi esihamba ngendlela engalunganga esiza ngomva uma uchela ngalentelezi lefune kuhambe ngo reverse hambe ngo reverse okomthakathi yabona bese usebenzisa isandla saka left they cannot master that yabona so ushaya ngesandla saka left uchela ngesandla saka left uhamba ngo reverse uyahlehla ingakho kubalekile ukuthi ube negceke eli right yabona eliqondile nomva kwendlu wakho ukwazi umva kwendlu uvulekile ngoba indoda efanele ihlale ichele egcekeni ushaye ngo left uchele umthakathi uyothi ehamba ngo reverse adakwa wephansi and uma ka waphansi ngabe besavuka uma sikuthakele yona kahle lentelezi ne bese uphinde uhambe uyophuziswa yona lapha makuthiwa uyesibukweni asiyekele angikho lapha la into engangikhuluma ngokuthi la lenduku le uma ngaphane kuukuthi ufuna ukuthi izinto zakho zikwazi ukuthi sihlangane kahle ikhubalo bafowethu kuya ngokuthi ulidlalisa kanjani singawumba endaweni eyodwa kodwa ugxotshwa ngendlela efanayo yabona ungasho ukuthi haya umbi wandawonye kwashacima kwavuthi yeba umbi wandawonye ngoba ngiyasuka la ngishone kamhlaba yalingana ngifike ngimba imithi ngibuye nayo ngize nayo la ngiyisebenzise uyithaka ngenye indlela yabona ngiyithake ngenye indlela kakhubalo lumbi wegcekeni yabona so kuya ngokuthi umuthi uthaka ngayiphi indlela nokuthi ufundiswe kanjani nokuthi uboniswe kanjani ngoba isikakhulukazi mina engilaphayo njengomaqethuka ngirelaya kakhulu ekutheni idlozi lami lingambulela yini elingambulela yona ngaso sikhathi uma ngiyenze kanjani ufana nalama video lawe nginenzela wona manginenzela lama video amanye ama video abayisambulo ukuthi ngambulelwe ekuthiwa ake uthathe into ethile ake uthathe impukane ezu7 thatha impukane ezu7 ubese uyahamba uyothenga usu ne uthenge usu ubese uthenga ilentuzana uthenge namasi yabo uhlanganise lezi zinto ubese ufaka into ethile wenzela umuntu isibunge abantu beze njengeimpukane nebeze businessini lakho yabona but angikho lapho ngila la ngithe kuwena uthatha lonke uhlobo lemali ne ama coin ne ubese uthatha ukudla inhlobo ezahlukahlukene phela ungabe sewuthatha konke ukudla kwasekhaya uthathe nama Weet-Bix ezingane thatha nje izinto ezithile bese uyathatha uyahamba nje umgodi mhlawumbe umgodi owumbayo umbe umgodi mhlawumbe ofike emadolweni uzodepend ukuthi umude kangakanani noma u1/2 meter ufake zonke lezi zinto ubese uyafaka ke ukhulume ngalesikhathi uzifaka bese uzomba lesi sihlahla usimbe nezimpande saso umbe nomuthi umbe nempande zaso bese ufika uyawutshala la utshale khona uyakhuluma ukuthi ukudla imali insokolo ukudla mangingapheli la ekhaya insokolo mayihambe kusala ukubusa kusala ukuphila kusala amandla even nomthakatho ozongena kuleli gceke ngithi njengamanje makadakwe alale azavuswe yimina sengifika ngizomvusa thathe lento uyitshale emveni kwaloko uzithulele ubuke impilo ukuthi ayizoyishintsha yini direction yabona so inhloso nqangi yalento ukuthi impilo ishintsha direction nezitha zakho la uma kuukuthi ziyakufuna asinqena ukuthi sikwenzele zona ukuthi mazidakwe zithi zidlula ngase jointini nje zivele zingene khona zifike ziphuza utshwala zidakwe zixoxe
kade ziyofuna wena kade ziyofuna wena zifike zidakwe zixoxe wena ongani mase zidakwa zixoxe zithi hayi umthetho wakho besikade sithi siyofuna usibanibani lapha usibanibani sifuna ukumenza u1 no2 no3 uyasibona into esiziphethe baveze ibhamu yabona la sikhuluma ngezinto ezijulile la ezizokuthi wena ukwazi ukuthi uvikeleke ukwazi ukuthi uphile yabona njengamanje asikho lesi siphele sasaphela lesikade sokuthi ukhandane nomuntu weyintombi uyokhafula ingane yabantu ivuka amafufunyana ihlele eklasini abodwa abafuna indaba zodumba indaba yodumba kasibumbu hayi soka anginaso isikhathi salona la ngikhuluma ngento ezokuphilisa wena ikwazi ukuthi kwakhe angifuni ukunibulala ngisho ukuthi abanenzela abanibulala but ekugcineni kwako konke angifuni ukuthi ngikulimaze ikusasa lakho la ngifuna ukuthi siface ireality yokuthi njengomuntu ophilayo osafuna ukuthi akukhule a-expand empilweni akwazi ukuthi enze izinto zenzeke ngikunikeza lezi zinto so that uzokwazi ukuthi ube right okay yabona kumanje la imino yami le imnyama nginomncincanja ngenxa yokuthi ehlathini kuyangena yabona uyambiwa umuthi kubantu abalokane bengibuza ngencotho iyona le ibhuku iyona le incwadi iyona le incotho yabo so uma kuwukuthi ufuna ukuyisebenzisa iyona le nje ngalendlela lengichaza ngayo ungalenzi iphutha enza lokho engikutshele kona ningahambe nize nithi uhamba ushone lenzane le pet shop ubuye nenyoka la ugaxa inyoka uthi ugogo wakho akuyena ugogo wakho lo inyoka yedlozi ngingakuchazela ngayo ngaze kushona ilanga ayinjengalezi zinto lezi abantu abazenzayo uyabona uzohamba uyolanda inyoka ibuye lento le idla izingane zakho emveni kwaloko kube sekuyamoshakala empilweni uxabane nonkosikazi makuwuthi unayo so asebenziseni lokhu sikwazi ukuthi siphileni nezinye ngizonifakela zona bantu basegoli eOrange Farm extension 3 ngizobe ngikhona la kuJanuary mhlawumbe idate kungenzeka kube umhla ka 5 suka mhla ka 5 6 7 8 then emveni kwaloko zophinde sibonane ke futhi ngolentuzana ngoFebruary but sesizozama ungakhohlwa ukuthi kuyosibeni umkhulu sizozama ngako konke ukuthi sinikeze ama data athe kuba maningana okay so zama ukunikeza ama data ngathi maningana ukuze nikwazi ukuthi nilungise ukuphila nokuhlala so makube kuhleke makube mhlophe makukhanye kweyihlabathi izolwandle siyabonga phela hlaka 4 uye ilanga lesisibe nenkanyana sibe nakuyimina wazi